Dan untuk Lionel Messi yang tidak datang, ya Kosin tidak pernah dengar secara resmi ya. Jadi 뭐 특별하게 나쁜 건 없고 지금 이제 아직 산디는 아마 아르헨티나전 못 뛸 것이고 조르디가 지금 회복 상태에 있어서 잘하면 조르디는 아르헨티나전 뛸 것 같고 하기 때문에 조금 부상 있는 선수는 뭐 아람만 좀 가벼운 어제 경기 끝나고 부상이 있어서 나머지 선수들은 컨디션들이 다 괜찮다고 보시면 됩니다. Sebenarnya bisa dibilang tidak ada yang tidak baik ya. Maksudnya untuk Sandi pertama ya, Sandi tidak kemungkinan besar tidak akan bisa dimainkan. Dan untuk Jordi lagi dalam pemulihan, jadi kemungkinan bisa bermain ya. Dan untuk pemain cedera ada Arhan hanya cedera ringan aja. Sisa pemain kondisi dalam baik. Fokus latihan hari ini mungkin bisa dijelaskan? 오늘 어떤 훈련 위주로 하시는 뭐 오늘은 우리 기자분도 보시다시피 오늘은 어제 경기 뛰었던 선수들 위주로 회복 훈련할 것이고 어제 경기 출전하지 못한 선수들은 조금 그게 맞는 체력적으로 같이 기술 이런 걸 좀 겸비해서 훈련할 것이다. Seperti apa yang dilihat para wartawan ya. Jadi pemain yang dapat bermain kemarin pemulihan, tetapi untuk pemain yang tidak dapat bermain kemarin akan menyesuaikan ya, maksudnya secara fisik dan secara skill. Jadi akan latihan seperti itu untuk hari ini. Persiapan melawan Argentina seperti apa yang akan disiapkan secara khusus seperti itu? Apakah ada pelatihan khusus untuk anak-anak jelang lawan Argentina yang mengetahui itu tim yang sangat besar? 아르헨티나전 어떻게 준비하실 건지 지금 아시다시피 강한 팀이고 특별하게 선수들에게 좀 지시사항, 전술 좀 특별한 전술을 좀 지시해 주는 것입니다. 오늘 아르헨티나가 중국에서 호주랑 경기하는 것을 할 것이고 그 경기를 보면서 준비할 것이지만 이미 뭐 아르헨티나는 세계적으로 탑 팀이기 때문에 우리가 뭐 더 보고 준비할 것이 아니라 우리 선수들 스스로 마음가짐을 잘 해야 된다. 그래서 선수들한테 부탁하는 것은 긴장하지 말고 불안해하지 말고 좀 스스로 아르헨티나랑 경기하면서 즐기면서 우리가 할 수 있는 부분을 했으면 좋겠다. 좀 편안하게 우리 플레이 했으면 좋겠다는 게 지금까지 선수들한테 주문하고 있다. Hari ini memang ada pertandingan Argentina ya lawan Australia di China ya. Jadi Kosin juga pastinya akan analisa pertandingan tersebut dan seperti apa yang kita tahu ya, maksudnya Argentina ini memang terbaik ya, tim terbaik di dunia. Jadi paling penting sebenarnya dari pemain sendiri, maksudnya persiapan dari hati pemain seperti apa. Dan Kosin selalu minta tolong kepada para pemain sebelum pertandingan Argentina, jangan ada yang gelisah, jangan ada yang tegang. Jadi Kosin minta pemain bisa menikmati pertandingan tersebut dan biar bisa lebih rileks permainan dan kita bisa melakukan permainan kita aja. Coach, pertandingan melawan Palestina kemarin sepertinya banyak pemain kita terlambat mengambil keputusan seringkali terjadi. Itu kenapa dan bagaimana memperbaiki? 팔레스타인전에서 좀 결정력이 좀 부족한 부분들이 좀 보이긴 했는데 왜 그렇게 됐다고 생각하시는지와 함께 어떻게 보실지 좀 보여주세요. 사실 뭐 많이 아쉽다. 나 또한 우리 선수들이 어제 같은 경기력과 그런 기회가 왔으면 한 3골 정도 이상은 차이가 났어야 되는데 문제 앞에서 못 넣는 것은 마지막 집중력이나 자신감 이런 것이 좀 부족하지 않았나. 그런 것은
대표팀에서 만들 수 있는 부분이 아니라 팀에서부터 꾸준하게 저희가 실전같이 훈련을 하면서 그 감을 가지고 와야 되는데 우리가 리그가 끝나고 휴가가 장기간 있다가 소집됐기 때문에 그런 감이 선수들이 좀 떨어지잖아요. 아마 다음에 그런 기회가 오면 우리 선수들 훨씬 더 좋은 찬스에서 좋은 기회를 만들 것이다. 나는 우리 선수들 믿는다 이렇게 보시면 되겠다. Sebenarnya sangat disayangkan ya, maksudnya dengan performa seperti kemarin harusnya kita bisa cetak 2-3 gol ya. Setidaknya maksudnya selisih golnya 3 gol. Mungkin ya coach melihat kenapanya itu ya karena kurangnya fokus dan percaya diri di depan peluang emas ya. Dan itu perbaikannya bisa dilakukan bukan di timnas tetapi di tim mereka sendiri. Jadi dengan adanya latihan rutin harus bawa feel bagaimana bisa cetak gol di depan gawang ya. Tetapi ya apalagi ya seperti yang kita tahu ya pemain-pemain timnas pada habis liburan dan baru kumpul, jadi feel itu yang agak sedikit kurang dan itu yang terlihat di mata coach. Dan tetapi untuk kedepannya kalau misalnya kita dapat peluang emas dan peluang yang baik ya kita pasti bisa akan memanfaatkan dengan baik. Coach, latihan kali ini nampaknya berbeda, penjagaan ekstra dan juga ada kain hitam. Mungkin itu permintaan siapa dan alasannya kenapa dan menyikapinya seperti apa? Lalu sama tanggapan kabarnya Lionel Messi tidak tampil saat menghadapi timnas Indonesia. 지금 이거 하루 종일인데 이렇게 이건 누가 요청을 한 건지 그리고 두 번째 리얼 메시가 뭔가 싶으시 그거에 대해서 일단 가려달라고 했던 것은 제가 요청을 했고 그래서 협회에서 적극적으로 이렇게 가려주시고 훈련할 때 아무래도 집중력이 많이 떨어지기 때문에 이것 또한 이제 집중력을 많이 키우면서 훈련을 해야 되기 때문에 부탁을 했던 부분이고 나는 공식적으로 리오넬 메시가 안 온다는 얘기를 못 들었기 때문에 아직까지 거기에 대해서는 내가 할 수 있는 부분이 아니다 싶습니다. untuk menutupi lapangan ya itu memang permintaan dari coach dan ya PSSI membantu ya untuk menutupi lapangan karena dari sekarang kita harus ada perubahan untuk latihan harus lebih fokus lagi kalau misalnya tidak tertutup pasti fokus akan menurun. Dan untuk Lionel Messi yang tidak datang ya coach tidak pernah dengar secara resmi ya jadi coach tidak bisa menjawab apa-apa. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.